Iso taki iko kina ene ni kaloko kamanda kene lugana kene alata. Samuela dolomula ena bukuni na muba kabutusan ni pakambauta na mata ni kalau kene soko le ni lotu au sa pabita iso tagi ko kina ena ni kalau ko kamata kene lugana kene alata. Si tinadogu ena bukuni na muba katutusan ni pakambauta mata ni kalau kene soko le ni lotu au sa pabita iso tagi ko kina ena ni kalau ko kamanda kene lugana kene alata.
Manila wate ena bukuni na mubaka tutusan ni pakambauta e mata ni kalau kena isong leni lotu au sa papitai sa tagi ko kina ena dani kalau ko tamanda kena lugana kena alatal. Haleluya. Serang mo doon mo boss ni baka binibinak. Oh, there na kalogo. Kalose meramo doon ni may sao. Kalose ko tigo nga nanadaga mana. Haleluya. Hey, carry temple serang kami ko alam at na mo may kaya. Wala ta man tayo ko na boss ni baka binibinak. There. Totoka na kalogo. Binawala mo na mo ni mga rautaki. Haleluya. Haleluya. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Spirit of the living God. Hallelujah, hallelujah. Oh, binakamukalemu na dimoni. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, nakalose permo ni Mesau. Hallelujah. Hallelujah.
Songgo-songgo lutu toro mantono ngonong nangko baka bini-bini nakatakan nakalo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kimamita da kitale numune serra winaka na mataka winani kwa. Nakalombula, nakalonganga, nakalo dedere, nakalo winaka. Nakalo saba yuguku na saba. Nakalo saba yuguku na loloma. Nakalo ni vela lati. Nakalo ya parama. Nakalo ya sake. Nakalo ya chekope. Nakalo se senga bakanto ni besau. Kimami tambe mena numuni serra wana mataka winani kwa nakalo. Enalo baka vini vinaka. Enalo na maki me kimami rongo tale me vikemu ni na mataka winani kwa. Kimami ndo bati kena ndo ni same ni akaya. Ono baka vini vinaka bichawa na ngona kedenga. Ena tiko nga usungo na baka moli bua. Turanga yani mami baka tutusa. Yani mami maso na mataki vinaka ni kwa. Turanga vinaka baka lebu. Binaka baka lebu. Kimami mwada na bongi anda talamento talamata kavo na kalo. Sa kinda baki kimami tali tuendo na loloma vau. Mai ve kemuni na kalo. Era ve buke yake na manu vuka na kalo. Ve so yake na ve vuni kau. Yo kimami na mami bulbuli wo sivi na kalo. Kale uturanga na ni soli tunga na tengu ni mbola na kalo. Me kimami baka dini takatale. Ento na singavu na mataka binani kuwa. Binaka wale una kalo mbola. Na wale una kalo nganga. Na wale una kalo dedere. Kimami salaba tata kan wikim di na matin tu binang go vidi. Turana kena viluta kena kalo. Samasu soliti na vuku na lo matua na kilaka sama ibe kemuni na kalo. Kabako usivi na kalo nambule rereba ke kemuni na kalo. Turanga ni kilaba ka matata na vika la go matin go vidi. Kimami sangan rewe kemuni na kalo. Muni takoso. Muni vitalevi. Muni vivarauta kena kalo. Oviti meno muni. Oviti meno muni. Turango kemuni muni neviti. Ena mataka benani kuwa. Kena vilutagi. Baikar nabu kena vilutagi na kalo. Mesanta wondo na kena numni lawa matau na kalo. Kimami baku sukani mai masu. Songo lotu kariba. Kena vilutagi na kalo. Na wale unonro bula tal kasilewu. Bula na matau bale na kalo. Sa masu na kalo. Norte voto na numni loloma. Nondo te voto na numni viva kalonga taki. Nondo te voto na numni viva marroi na kalo. Solitu na vuku na lumatua. Na revotu same vi kemuni na kalo. Na walewu na loloma. Na walewu na mbula binaka. Na walewu na nganga sa solitu na numni tamata. Na nono vilu taki tiko. Namataka binani kuwa na kalo. Songo lotu sa dambore ni vi kemuni. Uvale batal-tala. Uvale bangkasin lotu. Bubal baturara. Wasi rasa vulkaru anak kalau. Nabi matu bubalan tundua. Kima misang ni tahu ada ni bikin ni. Ni clear bakan tundua anak kalau. Kima misang ni bikin lagi tak tu nabi kaki kima melakukan durum. Yang doa anak kaki kima mikla. Uni kila bakan nak nabi kai roti kima anak kalau. Sama su nak kalau muni nabi televi. Muni nabi warau taki. Muni nabi bakalong ngating nabi matu bubalan tundua anak kalau. Na turanga na maramaya. Na doruboya na ngoneleya. Mersaku ne kalau ngata cunga me be kemuni na kelombula turanga nama baki na bulongo kimai mena no mutiga ni be kemuni na kolotu na kalo na be bono ertu ke na kalo no muni tamata na turanga ni sakadi na kalo merala koyani merabunauda merosena no muni posa kimai sa masu ba songo lotu na kalo moni nduro na singan nduro buku ang kana mbogi vira nondra lakoyani nondra lakomai nondra tuda ke nondra tambe sombu na kalo Nersavu noda na numuni vasa na kalo. Turanga mersali utake kakaroni me wikemuni. Me wakumbulai na yalo wo wikemuni. Kabakali sina yalo sayali tiwur me lesi wikemuni. Nersadingwa mana numuni vasa na kalo. Me rawir na mbula na kalo. Waro ketenga kena. Na yalo muni na kalo mbula. Waro mi kimami ndambia. Kimami ronga na numuni vasa. Me be na numuni tamata. Kimami na wakatunda linga na kalo. Ni wasa we kimami. Ni wakan tontono teke kimami. Ni wakan tabuli di kimami. Nomoni tamata. Na kota mena nomoni wasa. Ni lumuti kwa. Ni wakalong atataka na nambola na namata bubali na kalo. Turanga me kimami wakan nanuti ko na nomoni wasa.
ena singa kenambugi. Meke mai mika kawalanga ni rongo ada nakalu. Meke mai membula taka. Kamatana taka tiko na vising. Na veka ni sa wasaki na veke mai mena singa ni kwa. Nomunita mate randuri nakalu. Tuinde na langa rakota mai. Tuinde na rakini bula ke mai melago duru manakalu. Iyan doanga naka ke mai sa klande nakalu. Ni kumini nakalu ni dowa kala kala. Ni mami tangi ke ni mami kade ni veke muni nakalu. Kana no muni wasa nakalu. Kaka dengan dukere enedam. Au nakita ke mai sama suta na dambula na damana. Ene dai chisu. Muni na tako samanda vena turanga. Vena maramaya na doru vena ngonelea. Ngandra da banga. Ndrebo tigo na takabina ni kwa. Muni ene beba mbulai. Muni ene beba rotai. Suleti kuna baga dengo vira nakalu. Takabina ni kwa. Nakalu mbula. Warome torna soli nakalu. Sama su nakalu muni na wakalo ngataka. Na weilinga ya ndundua. Na dondaling. Webukan kena tusena no muni matinto. Kimamina na no mena valu setting abi kemni na baga binaka. Na rokovi nandokai. Menomuni ndondonga. Chisu ne baga mbulandina. Ndombonga. Kalau vina kana kalau den karaba. Kure tanga mananga linga tonga resa mutuni ko marau ni redi ko na vale ni kalau. Haleluya, ne mawi, ne matau, iliu, imuri, haleluya, haleluya, haleluya. Mata mama rovi ko singe mandanga viko ya. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Na kalau entang karab sembara bondo ni veisau. Kesa yala tau ko no lolo me vo ina ve mata ke tanga nondu ni mentang marau tiko. Calvary Temple, mga saw tama ng anak kalogo. Hallelujah. Daru sa ambula mo, yan na nanololoma. Daru kayo wakati. Na mata buwalan ko, daru may wili, may na mata buwali. Kaya mala neoduru man yung korang ko, kako na may bulang, iko sa ata okay. Hallelujah. Hallelujah. Ano doon mo sa, reyna mo, mata mamaro man ang abi ko. Balata na tapo, nakalubin na ka, nakalubin tang karaba. Kalau untuk marah telang aku ya, nono bos ni yala kita. Hallelujah, praise the Lord. Ena buku nangan nono talang kai sotor nangon ngomo. Bibo kali lidi na bos ni bikin tabaki ni sakin tabaki. Naturangan na marama na terbu nangon nela na wasa rusa bul kerua. No tabu tu mikin na keo tabu tu mai neka diwa, neka walu, neka bitu me tabu sara lami taun. Ni sakin tabaki ena ada tali. Praise the Lord. The mana na ya the koko na ya the chisu Kristo. Praise the Lord. Ni sa mata binaka ni mbula binaka mai ni sa kinta ba kena tali ni ngoni turango chisu Kristo. Beki mo ni talanga ni mami bulangi. Kaya fakatigo ni kuo bulangi singi luto me bakondo bati ki mami. Ki manganda patala mi ki muridi ki muni. Dan baka bikenda dana marama turanga dorbo ngonelewa. Dona lingon go bina kere mo nitu sake dua rona dona marama ya haleluya dotal na marama tali muri tu sake chigo dotal na marama go haleluya dotal na ngonele go haleluya tu sake chigo tu sake na dotal na marama tali go praise the Lord oh haleluya dotal na marama tali go haleluya kalau bina kana kalau ngatangkara se babe kau tamai na mata bu balang go meta mesa main duanga ena no waktu lewa. Ena buku nang ani talang kasi ni bolu tu binong gosa bibo kali na voce ni bikin baki kim sa kinda baki kim dona hata tale ni ngone turango chisu Kristo pina wale mo ndo mindingi taki Calvary Temple mo ndo may bingkar pati ki mami sani mami mas mena va kalongati kemuni na turang Calvary Temple mo so taki tal nando bulangi na wale mo ndo kalongata kangangati ko bo na turang haleluya totok na kaluintang karaw se babe. Amen, amen. Vida nga nakao nga naman tabi baka nanumikina. Ya, ninta luto chiko ni kuwa la baka dere talchinga non luto na ngone lai baka toka na Children's Church ya na baka dere tigo na Jimira. Baka talakina na kabi ni kuwa na luto ni Next Gen ya na lima na kaloko. Praise the Lord. Hallelujah. Baka talakina na masumasu baka wasi sa tiga butal na matigil lima taka ya na lima kinaono kina wasi talanga na baka dere tigo na masumasu. Kasalo muretal tinga na nonda lolo wakai wasi yana ono kina tolo. Praise the Lord.
Ovambota ninta marretigo na nanda itubu-tubu kaya. Amen. Amen. Wakatala kina nanda volleyball tambo ni singa tu city ya na vei mama ni lima. Na pakadiru chigo nanda Bible study ya na vei mama ni lima ke baka ngalala reno ngole mai tambe me warongoda na vei kaya na ngandra mana kalo me vosa kina matene londa. Wakatala kina ya na singa buke lulu ya na pakadiru tala chigo na vuli ni durwale. Praise the Lord. Praise the Lord. Kima mi durwale chi kima vuli chi na singa buke lulu. Go kim sa sang tala buli sa practical. Belata ya ona le bukai dora ena taunta ko ne bibonua ena ndola bona kalone kana katumba beiko. Hallelujah. Ronga tango na iwali ni bikanda la kaduru muchungo biti. Okenda na kana tena. Na kalunga ka ba sabi shota kiko. Na kalunga daba ako te mai biko ndona daba ndona iloloma ndaru mai ndambe kiri nikua. Ong kerikianta walang ketikenta wandron lesi talangana loloma ngori. Sikita bungo na bulu chikuni mission Sunday weekend. Hallelujah. Ken balambala nyom ronga tango nyom bulu tikuni ko ikom bulang ngamay na loloma. Hallelujah. Entu ada ba washefi ko na tuku ni kambulongo. Sabi bikin weekend ro mentor pangandron tela no loloma. Ken bulu tala takatal chikuni singo bugi lulugo. Kyo ngalala reno ngole mai baronga. Balata na bulungo na vimbole bikanta. Na osivi na kenanda ngandre bichigo na dona yalo dona wasi metin na yalo menta ngandre na lomma nyamba kingo. Wata lakini na wasi la yana singa lo tulebu. Praise the Lord. Yana kena ngaunanga kena lesoni sa bagro tig na bali bola. Wata lakini na lotu ko pateni song ni turang. Na suva sekta na foka doriti kena singa rombuka o yana ono na kloko na kena yakavi. Praise the Lord. Hallelujah. Wakata laki na wakatopo ni Palm Sunday ya na viwa kina tilka ruwa na Singapore ruwai. Kasala mure na wakatopo talanga ni Creative Arts. Ya na Singamoniti vuke lulu kena Singapore rombuka ya na va nakalo. Kena uti nga weekend ya na Market Day. Market Day. Praise the Lord. Praise the Lord. Na magadi sa kita kabangan singa buringan ko nano ora sa ngando na maramani rangay buli tigichko narandin tal may buki kanta nakalo. Hallelujah. Sini sumonto naka kota ngamay no modernity kota ngamay may buli tigi yo nanumutinga na kenila bungor ndana bukro sulichko amen baka saw tak nakalo. Hallelujah. Nonto solile usa roroti ko may go. Kaya malambala kayo ngandra may buli taki. Malamay. May toma na maramani rango na randin tal-tala. Ausa bong karendini santo na kana pinakani payango. May bukay kenda kina nakalo. Kalau bina nakalo ng karam. Sebabe. Tuguno Moses turang ni kaku ni kotel bungabiaw na nomoni serao. Ke tutu ndorang ngono mo kuni bakale bukin la Calvary Temple kuni tigo ni serao ni toranga. Handa sambuli tigo ndorang ngono ndendre ndarete na bika mbashika ndai. Sini kabo. Ke baka ndambe na bosu ni kalo ni sini kabo wi ko mala oke la tigo na zama na mi bola tambo. Nakangom na katamo pa kandidikan sa akin ngono moyan ramay. Sa akin ngono mokin datiko. Tiro ko tika sa moyan ramay. Yo ni kuwa. Kona yan ra kukana katigo. Do borong ni borong ngado do moni ser non na men's fellowship ni sarayan ra tigo na men's fellowship. Mga so tama na kana kalo. Kini ni ber borong ser si oray. Ngono sarango yan ra sartungan ko na men's fellowship. Hallelujah. Ono sudah dikit-dikit na men's fellowship tuh kaya kilangan yo song-song di tangan. Dona sere voro tigi cinggo mentana buru langatay. Langa pamula tal-tal ni sere. Kaya kilangan yo men's fellowship. Ngalamay. Kako tali bukan rin ba ngalamay. Amen. Binaka hala kami kontrol turang. Hallelujah. Hallelujah. Langa talo mo tal-tal ni sere. Hallelujah. Turang aku saradera ibia. Hallelujah. Dinanon tabi vei kemundi. Oh.
soko-soko di turanga, mai, kau kehilangan daw soko-soko di tangan yang mana mai. Haleluya. Jesus, you speak, and oh Lord, don't refuse me. For surely there's a work that I can do, and even though it's humble, Lord, now
Dua talamantan untuk pakasusaw. Haleluya. Haleluya. Nanrakingo chisunga. Amen. Tulum tabi ko tiga sa nanrakingo chisunga. Haleluya. Haleluya. Entah apa kami binakatikiran na song-song ni turang. Praise the Lord. So na panuar la ko tigo kina na biba kam bulum-bulot taki pa kayalo. Amen. Haleluya. Bita na mata sa utar tigo mena mo kumagua. Yan tapa kami binakatikiran na biba karot taki ni kalo. Anang ngone muriang ko. Haleluya. Meron na pakandure sona tama ni mata mo bale. Nakena pakale lady, nakena pakang bulum-bulot taki tsinga. Na bingarabi na biba nuwa. Sabi kadibikina na kalo na singa binakanda inday. Awang bato nindang maruta kachina kalo, amen. Haleluya, poro menta na rongo na bosa ni kalo. Poro taka na may bola tambo, no mo ni serao. Lang mo mola tali sera. Makarao menta na rongo na bosa ni kalo. Wanang kasi ni lotu. Haleluya. Haleluya. Ni serao. Ang andreba. Oh, meu vole catiko e mata muni. Porutano may bola tambo. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Spirit of the living God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
matasere ni arede liu. Ona matasere kau. Ni undu barede ni kimbe milako. Tara libir samul mul. Yendo tena kau reda non bula. Inda tu bale lebu lu mendibor sindur reda. Lebe kai baru takana kalau membelatan teman-teman tua. Nuita go gue kina rona matintu. Kim tigo ni donan dela no mai nem. Manan dari batu. Dan dia nailang laku. Era lakuin. Kim tigo mai namang gua. Era lakuin. Bibono sa boleh ni tini nunggu na bibono gitu lagu kina. Tos sa ka tigo na lem temata biar laku. Endo tigo na buna turang kini marang. Ono buno bala kala kan dia nunggu na matangan di kuah. Ngarauna no ngauna. Endona kai sin sulia ubura ena sanga talangan sulia raw no ngauna. Gondo na kai sulia na kalo veiko mo bako tulawata kan de bisingo mbulakin. Ile mo posen dan ronda o sa runga tal tu ngami bali. So nango no butuni ni sa dingwa de sanga de no gila sin matin kalu. O sin me dingwa de. Ro binaka. Sini dah, rongo tel ngamai na sini balen don ngamai rongo mai kina, rongo da benaka, kila benaka na muna ka debi kina na kalau, ene buka tahu tu tino ngon. Ele muna buno ene dole kuina kina sini don mena kuina kina, isa don na kana lebu, ni non dale kena halo taka jibu, amen. Musele muna da buta weekend. Sini karo rawa turang kin marama na mai biyo kani matikin turang ngwa le watau tu tino ngong. Evita na posa da buto ko iberto na niti sai peli. Noli ko bala kala ka weekend na wala buno tala kin bala kala kan watang ni ko. Na madi una kena wase 5. Una wili ka nga na matay ni ruwa na tikina. Tingka tolo kina tingga baha. Nimbere ni una taraba matay lalay na tiro wasogo. Dona kami mendaru klano kangu. Na masima ewo sikina na kalau birto non niti sai peli sin soluale. The saltiness of life is the gift of God to those who are distinguished among the people of the world. Cinta mata tolo ko baka masima tagi non mul. Nang ito telango na ke baka wataray mo may una na covenant of the salt. Balate me urendusia que na wini que na soli na masima e muria na ilumu ni kalu. Sinselual. Gona bunua ni kadikina na kalu na bulan temata tamusugan. Sangalanga ni anoint is separate. That's the reason why one of the characteristics of soul is distinction. Isinirawa niyo kaya niyo si masih menikalo ngai tunga wa Italia no numbula tagiringa na to ngiri lali mai sano ndu la ko sano to tumbai tagiri mai sana ndu situ masana ko kai chikin ndu kwa make a choice Nathaniel na keno wasendua rongo na kai da butike Daniel 1 da butike na kalo na rongo na kai tu no skenes na tui wana no na prime minister lako le basagara vira na ngone na kenda maliu na ipri ko tirma irna yal matua irna buku irna tamata bai to binaka ngona kai ba sagara ubura ni ko ngona kai ba sagara na mati tungo na ngau yana da na buna sini kuna kina na kenda maliu sini kuni na tamata kita ni al Semeri redo kan kini sausan ding tagalaman ni senga ni bule tala kina kalau. Choose ye this day who you will serve. Ding tagan ni ko dia mo ding tagan. Ni ba wili ka salim bang lebu nambang bidil suwa tala lesina. Anto naka saro de mekane belu ni tabo. Penyumbe di dan ko zuere na kami da me bakanan. Pati kai tu na mai tu na nang tabile da kweu mata, ubile da kweu. Reveals first and foremost you in the schematics of God's timetable in these last hours. Kasa kai tu na kweu ko. Ngona ka ko rin da ka mo ko da kina. Nang bulan ng rebyo ni buat tu.
Na lesson ni na wili bikenda. We are talking about the Sea of Galilee on the coast. If you don't know, Bible doesn't specific say the number, but tuni la le hura to woli on the coast there. Gela na turanga, la ko katitiki. Kirir tu na lechin ko ruandi tang bertu muri ko en. Lida bu bertu no bosongo. Ronga na debu ni wasa. Be careful how the word is spoken. E singa na ifs and buts na bosongo. These are the selected 12. Hoy que mundo no máximo. It's not a matter of choice. Do you want to be a salt? No. Do not cover them. If you're in that category, you are the máximo. O iko na máximo. Kuma bale aun ding tagiko. Auna nama ka mo takam na bi kaiso. Na bi ngone e murmai. Sira ngono e kumbulakin. Kini karua, the butel abkenda. Oya una dina. Rarama. But the Fijian version is a bit poor. The English version too, you are the salt of the earth. But the light is the light of the world. Why? Adamna distinct. Adamna ken rondu indu yorongo. Ay matai. Ni bosa na masima e husi tuman da wana tamat tamsangan ya kadi ka garaba chukon kalu. To the person first. Me baka sama-samati ko ya. Me labeta da kino nambula. Me bola kata nambula ni biaka ni wote kino kalu. Mbere ni ngele dina ko ka kino nultabu. E sindon teman sa dina. Indar mo katali rugni pagaraw sila. Kaya baka ko ka tika nambula namdu au samne kat bo tu karba biaka ni bitiki ko biko. E simberanga no masu. Amen. What is so special about this salt? Doon sa tinimol-mulong nung kilala kinawa. But in Leviticus, Leviticus, na kinawa sa tingkawalu, tigin nito na covenant. Dabutan na kami ang balat na masima. Napakadamboy soro ni Siro ni Kalo. Napakana masima. Yung kang ito nung ka, napakadamboy sumungko, napakana masima. E tsika napakana ni Kalo, ni tagi ko pati kiyaw, e napakatawa ito itinungon ha. Mendoro pakai na kaya, pakai na masima. Indo tu yang uno itu kin. Amen. Lalu macam nak kau dapat tu mana? Na masima tu orang kin marama. Esang kami apa sesuatu lagi itu mana? First preserves you, and only then you can go out and light the world. Sini Reno landisan ngon semberongo. Para kami dorong pakai nanu apa binakan matakan sini deh. Nona bosa. Eva aku tunggu nanti tiga bah. Ikem dorong nararama. Ibu sangko buru-buru, ya mereka katelanga, kemudian masih begitu buru-buru. Ina bosa bapa lagi, kemudian, ina boleh you are the light of the world, but you are the salt of the earth. There's a distinction between earth and the world. World speaks to us about the world system. Kuanta pa musik aku musik no. Amen. Ana puno melelo rekina na dinanguri. Kemudian tu ngoba tira rangoda tumitumba. Sa biti ko wati tu nakalo. Ena mo don me kunikina na rarama ni kalo. Ni sota na din na laringo. Ena kay bukan rarama tikina no nda bano. Kaya baka siya ngayon siya. Kako ni bata gina tamataran do biya masu nga matibara pasta na bagwan kalo. Siya takab na no mitabi. Ulida na norwasa. Lako no nararama ni no norwasa. Ni uno chukina. Wate tena rarama ni no norwasa. Vira tu alu kiti ko merekila. Di kaya nga turang kin marang menanggarap na kalo. Sini kan di bawah cengono. Gua itu nak tali itaki na mati di dalam kereta nada mana masima. Nada mana pun yang tinggi itu kini nada nak apa karena masima. Bikin diri kuat. Sesuai ni bukan main dan tu kau itu awalnya. Nabe ngonan ni ngonan sebulan kina na turang Yesus Kristus ka buli kina masih something very expensive commodity, highly valued commodity. Kaya bang tekin. Ena sona bonua baka Roma, endo bang tekin na masima, meken risau na sutia. Emang utamo untuk lakin na ken bimbi na masima na bulan teman-teman sekalian. Bikin tu ni sini kuah, ni kami bikin darurat turang Yesus Kristus.
Sekali mati itu ngoyu kono masih. Bukan kasam tanah. Saya bilang kau sama masih. Tapi mereka yang bilang kata nak keluh. Bukan itu roboli yang nunggu yang bising. Mereka anak kaya bilang kata. Ninda tarongan tarah. Nabi dan disoni taruh lamai bikin. Endon lamai. Ay matai dapat bikin tanah sami wasin dua. Orang tamat kelungan, belat nada pun. Sini orang aku berfikir tamat beli lagi. Sini bos ni boleh tamu ya. Ya nak bos ngau tahu betul ni. That walk not in the ways of the ungodly. Libu weekend tu orang kini orang kita pakai kalau pada minggu. Kau lihat tak kan orang mu. Habis dan sih kau mulut ikom sindu mati kena. 12 days out of the 24. Lepas tu mana 12 hours ngor. Utuivi. And where is God in that 12 hours? Kini mana ngor ni. Tahu nak? Iko kai cuma biar nak kena orang kena mereka lah. Mau tu kuni cizu iyo. Mau tu kuni cizu. Wherever you are, whatever you are. Kemeniklan nunggu itu ni ku anak President of Fiji Court of Appeal. Ni udur ngai pun mata ko wan tu biru kailasan pengai. Mata mereka lawan ni sa guru enu. Atau di mana balik bahasa itu betul, mesti bukan untuk kata kau gini lulu. People must know that when I'm in India, we bisa udah baru mula. I do not stand for rubbish. Say which. Saya tahu satu ni bertuna tu tambah sakit di suara bedi kol. Dorong apa? Ini lebih cukup nombor 2 biar sakit ni balik. Dona baru tu ke venue ya. Barat cakap apa? Batan biar sengkor melihat lagi tu mbak, sini lagi. Amen? Kako ni pakaian mo yang pinakataka. Tapi bola-bola lain aku nak cukup. Saya nganggur di sini untuk problem. Ya sana itu problem juga. That's the reason why the light must light the world. Whether you like it or not, you're going to live in this world until it comes. By lighting the world, you're making the world a better place for you and your family to live in. Girin dona turang au kira-kira mulai dari kemana mana aja. Au tu nau sinra ni hure dari don tempat. Darwun tu ni esa sterile area. Au duru midang itu mo kira udong tu dono bisa. Baru lagi duru tel boleh mo kira udong tal tu dono bisa. Au sanu no santu terang ai. Oi tu ni lewa si ukebi. Era lamai ke mabital no tu bango. Sama ini itu lebih ada yang bangun nunggu mai itu yang korup pilih. Sehingga mati ini ngono bina kata itu mai betul. Tapi elengga. Sekarang itu nak elengga tu sangat. Nanti meri dia ni boleh bina kata seran wira dan batang. Betul sesuatu yang tempat teriri bina. Guys yang setelah ini tu pas apa kembamba. Halo. Sinta mata teriri bina kah? Sinta pas apa kembamba. Iko. Hanya turang marah teriri bina kah? Ibile lagi tu ada baru ni terus. Okay? Itu na usang kay rin juga. Ni pasal ni tu sulia pasal benakang. Iyang batay juga ike. Nung bol tambo juga tuloy ni devil juga ike. Guna kami da kanya na bising. Calvary Temple. Eat it every day. I'm not talking about reading. This is the trouble of a reading economy. They read but they don't understand. Mereka grow in reading but they don't understand. Rumah tanah kaya kan masukkan. Yo second ya. When you eat, it will distill itself like honey. It will be sweet. It's that distilled honey, spiritually, that God wants you to have. That's the one that makes you strong when everybody is up against you. Kira balik, non dono mendando ngreva no bili kana posini kalo end of it. Amen. So we come ni wan review tu may baga terus tali buat aku cilik ni. Esinran indor na bilta kana buru-buru sa na bunuh indor cukina. Na bi kasatu kino betino kindor muna era musti indor ulin karaman kalau.
Gona banana conceptualized from which lang may kina na men's fellowship ko kim sa takawang ko. Indora ko sa tabubi undon si kasamo sindina. Balatan na men's fellowship ni tungi bangon yo ko anda butungan ga iti windu tunga mi ngor matan. Aule, ito tamatabili dego. En in aule suwalo liwa kasam takaloju. Isa ngendina. Saro tami mosi. Batin ngendina. Sang. Kanggo may biso. Turangan niya alam na I'm available to actually do something. May biso taka. Imagine men's fellowship at Calvary Temple. Satu kita tentang murmuri leo. Hindi na talaga. Satu ribirtun mati ni tumas ganto alam na. Ni ko milagay ni sasang na murmuri leo. We will assume our authority and be the leaders that we are supposed to be. Ano po kim sa tuyo no? Iba kanina meron kim sa nilulu malang ini gelo kim ni chungi. So na min sigulong ko baka bi mama juga min. Ha, haleluya, turanga ken marama. Tiko na muli ni nana makin na ilawala kongo. Go kim sa may rally na mo ni mata mo bulungo. May kire juga na talaga si muli beta bento na song bela lihat may lotok auto na do to nganu condition. Orto nang grupo ka dombolo to ko. Begitu lawatan. Lilang ser talaga ni regla ka sa pagran kim salakan. Betul itu ni mebunau ni ko. Merlang ser talaga. Why am I doing this? You sing a new thing. Ngana kabo. Endara ida non bulan tukunial. So na tukunial ngele ronga. Boy. God is working amongst people here. Unbelievable. Powerful. Nando bakal tato ninda bakaita pa na mata kitu tamat may bunukin. Siya nga susuko tamat kita bunukin. Hallelujah. Dagereda no nando baro ta kana klur tamat sugan. Siapa tahu betul nak kena riri se sang so ni embedito no itu tu baka tamat. Yan nakalo na Salman me ba tangin do en sin indo na tamat en taro baro. En na daga mana ta kana bika kida. Ni tiko na masim no ndambula baka bika ni baka bubale. Na tiwo no ndamaro lo ni bubale. The bubale is a smaller unit of the bigger society in which you live. Liu na kao ni tangida ni masulaka. Ang ngayon na kayo duro ilisuan nga ng bula, iwala may baka masimatay. Isa baka masimatay ng bula ibali. Kung nalang-galang kinagorang ko na may kuruli, na may kato sabi di kinagorang visa, will readjust itself over time. Sinra nisan. Kalong durong karaban, sinra ba doon, di ba din din. May sa tulog ko niya nakawa, nakawa. Amen, yun nakabin singin nai. Ay doon na kayo bimbi, doon na dakla. Nung nga masima, comes in a minority class. We are not in the majority. Ikusin mo ito nalay kung tawirto yan nakanggo din. Kung naman tayo lipasan tanarong ka. Nakanggo, kintarong turusin ba sangara. Mendoro pa kandoni, bira kay ura-ura. We're not interested in that rubbish. Kailangan yung kandoni ko na klumalamalay. Get used to it. Get into His presence regularly, daily. Labi ko ay mabutuliwata ka ng bulan na bising. And the syndrome is same. Nakam-kami na yan, nabakat sulibi ko, and then taste ni mula wana kalo, and nandotan niya na kaniriray. Amen? Lama nung reba na mahal sa tinugon, doon saan nakawi tarumawik mo yun? Iyo, tarumay. Tu tarumawik at tarumawik mo, bata man na mula matiki ko. Aba, bata mo, rebi, bulan yung dumoni ito. Kami ni sini kila na kengo. Ni do na tamate bo sa maybe matay ni ka to na respond to man ni baya. Bikili ba da mo. Lim to na bi matang bikili no to gino. Pat na sa ni tarara ni ko to tan ni binbini ni rerele ko chungur lamam. Amen. Me ka ko ni do na ngona. We rerere no mula merede ngutaro ko tuibi. This is where the distinction of the soul comes in. That need not be spoken. Doon na nikimnikla na ba liwan na kaibigan ni so meron ba dengue so kung ba dengue. At kung sa ramay doon na marami piyesa. Mendo tumbo siya na siyang tambo. Kung ano siya kuha.
Baleta. Ko ya do wasala tangan mo so ngani sinju gen sintam. Me tu ni ba tu nam. Oyo mantangu tu ruwa tu be boniti. Merakilana tamata tamu sakani no buno tiku kina where you stand when it comes to God and the worship of God. Na matintungo te ume presidente biliado be kwele pero rabi sinan sa singa tabungulo de matito. Ana singa yon sulinga ngarabi kina na kalu. Kweda tangay lewi ko tukay. We're not in the business of pleasing people. That's the reason why the salted person is always going to be in the minority. That's the significance of the minority of the characteristic of being a salted person. Tutani. Kung ikaw ay takan nito may lelelay. Hallelujah. Ayan kami bibikin daruan matang sinikuha turan na kinamaramu. Mendaro sa sanga ng bula, maroy kina na sabsaban ni Kalo. Namun itu kina ng bayda, nimbiyo kina na masima. Alam ko tayo ng bayda. Ay barit kita nga, ni kina Sunday na bukan ng garam na Kalo. The discipleship of Christ in you becomes evident. And bukan ng tukuni ko ay ng bulong-bulong kina. Sa sinra ni ndaro da chisu nga. Yang kayo sin matal chuko na ibar ni bulong-bulong kina. Ni ko ele mo na kanton don mentor ta kaban dur sing cinta kaban na ba. Bat sa don nga mo ta kam mitu na posig lo tali wali tarong ko tuisan mo. Uy, on mo chumo la ika. Ang gabada. Tapo na ko. Ada bo kaya mo nanum. Namun tuloy buru-buru ngay nanum batin taligin sang. Wamimbi ni beda kaben don kabinak. Kona next day da bucu ko medan bulu. Nunggu wale. Dua ciusan ko. Dua tiga muri. Tiwiga. Woi. Toma tokango, randine ko tikan dona. In our own way. Ako ko naman dona tray of fruits next door. Sabi na randini. That's doing your salt work. Sini no mula na buru-buru tu tikin ko nito tu simber cuma dibekali pero ngode ngani tumaca kwento na lebeltika kan ana baru minta mate kelana kelu sini tu kuna wala chunga bekali there's a relationship, amen. Gona bula tala baru na kelu singa kinambong tale mayolo malang angels memang maru ini log-log ya. Sabi ko ni santo na kanan nung nilang katakan na nung nibali ko ni mita. Kunilang katakan nung bali. Build your relationship with God. Psalm 91 will be your anthem daily. Amen. So, Tarinyo David na singa. How come a house people don't come and steal things in a house? Well, to start with, there's nothing much in this house. Apart from that, we are the children of God. That is our right, our inheritance. I'm saying an inheritance. What you inherit is mo career. You don't have to ask for inheritance. But too many of you are looking at me this morning. This is where the vast of your prayers is. It's already yours. Stand firm. Take it. But you can only do that if your life is in heavenly places. How do I know that? The scripture says that. Ephesians 1 verse 3. Remember the salt, a life of distinction, a life that's separated, will be anointed of God and protected and actually gifted for the kingdom of kingdom purposes. Amen? When we become the real salt in the community, in the village that you are in, things will change. Things will change. The distinction goes two ways. One is your life, and the other one is other people looking at you.
good works. Erna reda na kay ura-ura. This is the thing that attract them to Christ Jesus. E na sini kau do kai kini berang wes sabi na kananda may chunga bango. E usawa da may na sarap so wiki mini. E usibi da mindala ko ni tuba. Dari da son na kata matabu. Sini ukai ni rata matarora no. I'm not saying that. But unfortunately, that's what God expects us to do. And that's the reason why we have to be the salted people of this earth. So that we'll take that message, that power. Amen? So ready umay ready bakararaw na matanra. Iyo, tubos ata tos mga balilital ko. The second thing yung dapat tutubutan ni may bakana din na. Nararami may bakararaman tayo bura-bura. Elevo rando kaya view. Well, sorry, tinggal selut sorry tu mentang buat mentangango. Sorry, nada mana buat tunggu. Sini tu nak category ni yang mana kalau nak buat tunggu. You either in or you out. Jangan, you ngurus sandinde, you sandinde. But you either in or you out. There's no midway. Amen. So we can survive meaning manda dulu tel tu main matan. Na tamata sin rawa me ding tanga mga matata na puno chitina. E bare trati ni sekedi buko tinga pura-pura. Setunga na lang ni nauti lote. Baka na mo ko na kakania. Na suluri naka. Na be matahilikaran dundar na marami kinaturangan. Aku niya ko ya may kya. Sakay din na kilometro ko. Ko sa ba chunga ko. Sa ngor na taramba. Sino remu ring ko biala ko liana tiningan na lang. Amen. Dona mungu iturungi umbatin dona ngono da vida ni tulang ka bitar tarai. O kimni sa sin la tortuga mena songo bango. Sa ulang men lut. Ha? Ulang men lut ni imbuli kira imbuli tu imbuli. Dapat dari mobil ka bibising. Ya na pakasam ni buru-buru bata. Mati ulang mo ikono bubalan ko mutu gian singa kin bang mekanita ba bi umura rawa. Niya sadrende tigo kin. Sanda lutung kuri sanda lawa kita saksa. Una kilo malang na lutung au lawa kin. Au sini ki bro. Au dabu tale ni me ni rongo to ko. O una kilo malang. Au sini kilo go kai be. Amen. No kamu. Dina tangan dina. Kuni to wala mo ngano matala na wala ka mula jumerang. Kuha na ko juin. Na kena bimba sa sindaraw. Endo na bola ni kawai sa wadi lolo na kena dado truci. Lo mangani tulen ba ke turun lo ke dona kan elim tama terme bilu ei. Terme bilu ita juga na kena dala na. Abo ngayo batana But dona po sa uti ba dona turang di balu no go actually kumade no kumade ngop sa 3 affair. Kundo tuno ko kimni ne bolong ko sa tang busara menda tarong. Okay balik. Mun no volta mo nito ke tuno ko tani na ko sa volta bigi. Endo nga de volta. Tiu ngai ke. Yo werando libing bata ka tuna tayo mo merla ko. And then do kilasara ni don bula bolong mai. Nakasih lewat undang rombol. Usin klai dina tu ada honest tu yang balik tahu kana. Nat ebitu cuma natar ko bi batal ko tang cuko. Na milyon ya tar le. Andor kaya bakal ngaju tamat. Kunin rende dan ngai Indonesia ngan milyon ya lagi ko yang ulil cisu. The attraction of the world is let dona kaya baka maybe I should read it. Na po sa dabuta as kinasi na ene voltamo balat en kwento nango na ikaw ito kay especially liver kill kamay they come with fancy degrees kaya baka no bula dona matin the university in dolong na bula and national law na bula liko tami dona degree bachelor in nothing from Luna University
Dirsa pamatal taka, rongo binak. Rongo binak karena pamatal taka. It makes a lot of stupid sense. Why? Because he hasn't birthed anything useful. Kita betul betul bingung, maka kita kanggo. Kita betul pola. In order for me to know the power of his resurrection, I need to forget everything, including training as a lawyer. I count all this done, so that I may have what? The power of the risen Christ in my life. Make a choice. What do you want? Mulang tu pun nomor leka cibu. This is the president of the Fiji Court of Appeal. Jangan nikilai mai loma lagi. Kaku ni mai bestu na mumula. Nakasangan betana. Biokani. Blood relations. Be careful. This is one area in which Itoki suffer the most. Get to be na kena bosa. I go up front. I don't want these people come near my house. Just stay out there. I'll come in. And a lot of them think I'm part European because I'm like that. Oh, the part European are not like this. You need to protect your life, protect your family. There's studies that I've gone through shows that some of the problem we see in the families today is because and the tasandolaba na kakitanga midrumay lomunibale. Lomunibale first and foremost. Ada kami abuno amere susunkin na lubenda merero baka nakalo. But what do you do? Nalem muni uli benaka. Geli kuti rumene bile daki. Resembate so virsa tumudai ni bagochi. Merenge me bile wara manonda. Ngaram nondongo. Odi ondu bolilia. Tukuna na askana situ kondo wasangraira. Na lume Israeli era siniti no buku wakalo. Ya na buku minta bangara. E sini to telemuno na kuni kina na sangani kalo. Botongo na bosa itu kuni kwa. Ya na kota mena buku na mula babu wale. Yeah, for those of you who know, David is now 26, 27 years old. So to ronga dan rubi talo. But kimam sa va read sa tibuslan na advice ni imam. Make sure that you marry someone in the family of God, not someone from outside. Yeah. Hallelujah. Yes, I was searching by who. Let me remember. Hey, but that's true. Kaya kaya senda tu kuni birna luwen dengar babu, bawa tikir na wirera bambu tu naklu. Gay tu tel mo Hindu ya, sang itu gay mikrembus bina kasara. A lot of the things that we see our children suffer today, because we never used the opportunity when they were younger to teach them the biblical truth about all those situations. Cindra. Nonda tutaka na turango Yesu Kristo me kuni baka not to be situational all the time. When Daniel was tuno ko mertu ka kuni kani nakakana evarote kemena King's Court, he knew that they were going to use that as a means to distract them from the kadinikalo. Kwa eda hutangino ko na matani ka, sibera matani kani ka kanto. Au sanding tago tilomo. O kito no sinikani nakakano. O kenda tona tamada tungo. Tu saya dena bunu ni kakana tungo biri telbango. Redi ko to kasanango. Mona ngare kina kande to kono ko kasanango. Au ba kata tal sikidi. Tu masto te gena mada mahingo sa do dumul na chukum do. Rakangu. Everything is open to you, but everything is not good for you. That's the reason why God has granted you wisdom to choose that which you must eat. Amen? Durti ko ibalong bulan doon na kangu, pinakatimili mo. Turang luto pinakatimili maslaki. Adami may maslaki. He doesn't need to be prayed for. He's already been healed. Scripture says that. Psalm 103, verses 2, 3, and 4. It's in the past tense. You've been healed.
claim your healing. What makes it difficult? Patangon in the sindong garaw na mende kila na tabi posti kina na kalu memboleh tu kena ngono ya. Listen, nowhere in the Bible God allows sickness to come to people, but for their own good. Ooh, it's scary what he's saying. David was the one that saw it right. Tu nak kaya, siang, goy binakabi mo tata, matemurni ready binakatel kina kumbule biya kani wata kina klo. To him, it was another bridge into deepening his relationship with God, not as a curse. Okay, that too. Indo itu mati. Itu maybe tu kana sang mati ni maybe then bilti terus. Upa ko ratai. Tu si chungai kiro kintu tu. And that's how sad we are in our Christian walk. And they said, no, we are not going to be eating. And at the end of it all, God is always faithful. At the end of all this trial period, they will look better, they are more handsome, they are more healthy, and they are more wise in the way of counseling the king. That's where we want to be. That's where we want the salt and the light to be a light more in our life than anywhere else. Gonna come in with the one thing, other thing we need to do, and we stand in the light and we make it, let people see, God will stand with you. Always. Taniala na kinawa si Tulu, community sa wile ko chinitalo, the 3 Hebrew children. Wakasara uri dirtutu. Rabi mo sa go, ira sa rakatsukuir na tayo naging rabi ka. Orto lala ko to sinre. They didn't even have to think about it because they know who they are in the kingdom of God. Lemo na po sa pagkabot ng mga Prime Minister ni Pagkanesar, don't waste the time. We won't do it. We are not going to bow to this or to any other God. Yan doon na miyukya. Sa atin, ito sa lawagin. Ba't na tao? Nakalaw ketong garaba. Yan na ba na? Yan na stom ketong na laman ng bukwang. That's the reason we need to stand for Jesus. So that you can see the 4th person in your life. Sini I'm not talking about na libar virtu na betul na mau terbati bor. No. Udah mau cungo na kabo cilau. Where do you stand? I like the weddings. Kau bang tak orotong na 3 Hebrew children. We have already decided. Don't worry, we don't need time to decide. We are not going to do this. We are not going to bow to something that is not our God. Pada boy, kau nasi ini kuai rawa, rabi kita ria. Saya nak tahu telangan ragi. Nan ragi lau tunggu saya kata-kata cunga mai. Ngarau nanti kalau kata-kata saya libat kambu kutale. Decide today who are you going to. And these 3 Hebrew children decided that we will stay with God. And at tama-tanga ako muna na lang. Galiri na talaga niya. Sa indo na kabasa chulo mo. Rawa nga beir na tamata. Tamo sa kanira barro. Nabi kadibi ni kalu no bulan maleta mera bulan na masima kawakana nararama na kalu no bulan. And the senga ni raw ni senga na kalu na totagi ko. Amen. Sinran senga. I tend to be unkind most of the time when I deal with these issues. Why are we talking about this? Kaya ko nandurong at ilbang nabati ang gutarong. We should not be discussing this. What I'm talking about, understand your inheritance before God and use it. Stand in faith, claim it. Girene bio endo na bongini sing no, saying that he was sick. So don't worry about it. Be healed in Jesus' name. Kento ang pwede minakit minto na kena. Permates kukuha. We feel as if kapag minto na kena make bahayalo na rin di minakit na sayang kuno balili. He's already healed. Just acknowledge the presence of God in the healing power. Keep on walking. Kung bakit klaro ng bulan matin ko sinir banwa lebih tikin ay botin dongan ay chisu. Ano ng bulan tama din tama bauta na kalo mukilati ko tabo ko ni sero ni kalo. Ina buli na bolta. Was na kalo ina vitamin na magmagwa to ko na sarili una. Too many goats in the church today. Ukalanya virtu bialo le mana kang kumisiro. Na bosa re volta mucho. Sarili una
Ke busutio na turang naik. Na me itu lumun sulut. Na me batena na sipiro na kaya bang takana. Those are symbols of bang takana portam. They are in the church. We're na me na matelo ndre. Ndre dala. Tangga itu na kalau sing ni biloi. We're those who are who've got goat characteristics will go to the left. We're in a sheep character will go to the right. We're going to go to the mundo. Or to lango na mati tao mundo. Ina matakan ni kuah, turang kini marami ni kalau ini mau ditikan nanda punau na matakan ni kuah. Iku cuwi. Iku sembul itu kan bulan ni bang doni ko bata kiku. Dia bang bulan itu kan nomu gulu binaka. Saya nomu bagai tutu binaka. Saya nomu tutu bapa noa. Ada apa bang bulan? Matakan ni kuah. Uang mimpi itu bikin dari kena mimpi. Nano mumbul kena mumbul mereka kena masima. Masima ekai bikin daru nadina ni bos ni kelo. Katakan ya Allah tamu mumbul mekune ni bising. Wira na mata ko eran do lenga na mumbul yang kere kelo mati rapat dunia na mumbul non mumbul bakal. Self sufficiency deluded human beings. Ya, ndono menda na lere na kada kai bikin na. Uang balan Proverbs 3:5-7. Trust in the Lord. Do not trust with your own understanding. But in your chugika, okwen and do some activity konumbula and everything. Move away from cultural dictates in the church today. From what I was talking, I'm talking about in the church. And the satya ukuna na kana durumai so ne babulibo vain philosophies, religious philosophies, doctrinal philosophies. Stay in the Bible. This is what's so important for you to eat it. Kanya. Yeah? I always say this because the Bible talks about there's a man called Ezekiel. My name too is Ezekiel. And Ezekiel, like a lot of human beings, he said he couldn't speak. He said, well, just open your mouth, we'll put the word there. Yeah? Church, there's a chapter in the Bible called Ezekiel. He, like a lot of people, didn't want to eat, didn't really going to watch Niklo. They first take, dolabang sumo, and listen, this is the part that I really like. Sa lau sombu, so we are orang begike, after a while, congestion, meditation, waiting, it turns into sweetness. Mona saya kina na sweetness, and then revelation comes. Listen to the sequence. Sa reda ko na revelation, kay reda ko na kabarita ko na klo. Lako le vosa, in this field of dry bones, ni sa vosa na kamate e na tu. Yan na po when we take in ang bulan na matangin ko. We're not going to do it by fancy philosophy, sa na wara rabin ng tala na ka. Kanya nga na po siniklo, wara ka na singa kinamong, and na kena ngona taon doon. And na lebeta na kalo, wadabutan na vosa, mga nita, nabi nga ano pagkawaya. Nandi na nung bulawa tamatam sa kaya niya dua, nandi na nung bulawa bubale, nandi na talaga yan, nabi kakeda sa sana kina, kilati ko na kalu. Amen? Yan na kang mimi, tosoy ni bikuan. Maroroy na biyo kanyo ya. Lako tayo ni may napakasama sini ko yung banabali, sini ko yung boltambo. Nuko na kaya sa sini ko yung boltambo sa sarani kay biyari. Sa mga ni biyaro ko. Lumon solo tu si itong dukang, tunuan na hiri. Na yung kangu, doon na kaya binagati ni wata titingo na to have spiritual perception. Yeah? I'll just give you an example. Iruan na kina example, tini warita na mulmul iruan tamat. Samsoni, lakutungan ni Wabi Italia, endo na koro tiriana sa tinatan, sa ngudab talatan. Lireden to na marama, ni Filistia, binakachikoya. Lesu, ito ni Vero na nangasi. Marami amili kumay. Wadala to ko, ni babubuli dikin na babubali. Yeah? May babu na nalangan ito ng bulaya. Kaya na, wikendaro na kami ko, na, adapa, Reino mo muna, may lenga kina na nandun rumuri na kaya matatikin na nabosin kalo. Na voltambo kaya kita na ipiru. Kaya baka if you can't please, you have no faith, you can't please God.
Kana matang ni kuah na leso ni kita tercunggo kita matang ni kuah. Na kena labeti na nondurum bulan ni pambauta. Nondurum masih matang itu na turang Yesus Kristo. Ene bigono kita nondurum bulan kina. Ela sebeu na karuin kena bola tui. 2 Kings verses 17. That lady, the Shunammite woman. Itu kena binautin endo na bosa na tingin kalima. Kuno kuah. Na turang go. E pakai biau turang ni kalau. He perceived that Elijah was a servant of God. What is the context of what nakabituno? Nabubala ay pinakaching minduan na luyan raw. The Shunammite woman. Merubang luyan. Tangan. They didn't tell Elisha. Yan ang na paskin na maraming rubal. Yan rumay kana. Ngunu. May mode. Nguna salaw kina. The next day. Ito na ko binaw kina. Naturang at yuwi kina no. Awa kay biyaw. Ukwe tele may buwan aklo. He perceived that there was a messenger that came to their house from God. What am I trying to tell you this morning? This will definitely be the last point. Please, church, develop your relationship to the point where you can perceive the answers to your prayer before they arrive, so that you may not miss it. Okay? Sa punta ko na kena dapat na po sa tuno ko bino tina. Mendur baka binakatata kana puno mendur may baka kina. Ni ngono sa blis tal me kina ngai bango ko. Ngono lam kina na maram ko me tu ta kitu na katumba. Gada butan na bosa. Ko ruwa rosimber ni kira. Acunga lo manraw sintu kun tel ngawan tel ni kalo. Rong itu gitu no ko wana maram Shunammite woman. At this time next year. Usana kebet ndon lubem tan. Just there are things happening in your life, in your family, in your extended family, that need God's spiritual perception to answer. It can be done. It will be done. And what do I do? Garauna na wara numbu akan dikibur-bura, maroroya, nakai juga nabunya lomu. Ena pakatan takkan kalau melo malangi. Betakata kino erna ngilosi, may raw kina, nakao bina kata chico. O kaya mi tatubog sa binamaso. Tamay kimami may lomalangi, kimami bawa bini pinakaturangan ni Reni Rongo na naman ni Bosa kimami na singilem ni kuha. Ibukay kimami turangan na, nakusin yung bula kimami tukina, ukeme kimami maroroya, hindi nasara na masongo. Katungan na nakalumi, may diyon yung bula kimami. O mas may balatir na naman ito mata, erarongot na singilim ni kuha. O sa mas na kalumo ni alam na nga, ni balata na lonra, meron ni rin ding ibikim ni. Ngunong ko tura, meron kuni rongot na wala nga, meron ka kinendo na ka. Kaya baka ito na ka, ni usa kinabiira. E na singilim ko, meron lang may tomay ni nung ramasulaki, may birto ni tala. Meron ni baka mo, bubuhay pinakan, ni mamisonggo ni naman ni Sero Sabsaba, e na ka ni kuha. Kaya may masu, kami bangga tambo kami kira-kira bikin ni dari Jisu na ibang bulandina dalu lama duan-duanga. Ilang ati ko bikin tani serengo nilang mayo kami ni duan mo nilang mayo ni kuha. Wasali mo daw tabi kan tambala termat nung baro tati ng nasi ni wasang. Libo na kaya baro tati yon turan. This is your time come. Lang vez. Step in faith. Sininduan na tarong at tapo pinakatalang ngamay. Banyo kilay ni Wasabi ko na turang. Hallelujah. Lau may turang at kinamarama. Don't let this time go past you. Please come.
Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Dota levikenda turanga merama terbau modaleo. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Nabalebu terbau, nabalebu terbau. Oh, faith in God's oh, the answer. Bakambauta, oh hallelujah, wanalewa, hallelujah, hallelujah, nabalebu, nabalebu, oh bakamba, tanakalo, iyo. Bakambau tanakalo, karena tanda tulangnya mata. Bakambau tanakalo, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Porote que na voce ni kalo baletiko. Enomu na voce ni kalo entai. Nindo tolu taki na voce ni kalo siendo les talawale. Batara taki ni bula lago rumek. Entai sa no mo sing entai. Ekilati ko na kalo na kauso tamatiko. Na wakana na mo bakarong baka iyo na taliraro na voce ni kalo entai. Wana tamura ng gangan yung mausong ko. Sabi na masulaki ko entai. Tarangan na lomas sa remi matao. Wana tamura ng gangan yung mausong ko. Turang at sisu. O baka iyo na nomo ni vosa. Ang oleh taki may na nomo ni serao. Kung ikila na bikaw lako ng ruma. Yan day e baka na numiyaw na nomo ni vosa. Ni vosot yaw na nongo sakatala. Ni vosot yaw na nongo tala indrendre. Yan day kung ni baka na numiyaw e na nomo ni vosa. O sa tudake nandina
kena mane no muni bosa. Niukila ni sa sotaven tai. Binaba lebu no muni kawi taki au. Lo mani au. Liu taki au tai. Ana buguni no muni bosa. Au sa lesike. Au sa lesu ngana baka binaka. Au sa sotabe baka indina mai be kemuni. Mebakana baka tutusa. Ni no baka mbauti kemuni. Sangatelen dona yada. Me baka mbauta. Me ungarava. Ana yada ngai chisu. Nongo isoro. Na baka bulandina. Endondonga. Sara katala dona mo wasa ni baka binaka. Hallelujah. 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 Baka binaka na wasa ni kalo. Baka binaka na soni masu. Hallelujah. Binaka. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, now we're going to live in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashikata Rabababasai. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Now we're going to live in the name of Jesus. Ni visreki ni vivambulai. Ni dalam nakatu matasonga mekoya. Kaino muni bosa sanga ni tanakan ren nani mamikalo. Oh nani mamikalo. Na bakale muna no muni bosa sabi bandai taken tai. Era wabutu na muni shara no lima muni turanga. Ni rafaga iyo. Ni ratlaira no muni bosa. Malatano muni bosa ni sama madalata ki shara rama. Shara kilana kena sala. Kena dina na kena bula na singa ni turanga tai. Vina bakale muna kalo ni muni saba kaya toka. Vina bakale muna kalo biko tobi mati saya na bula. Ena yava ichiso. Ena kau ni yava ichiso. Vina bakale muna ngone leongo. Na kalau ni sila na namun ni vakathengu veikoya ni dalam na katumu ni sasanga sa wala nga ibiti na taon-taon ko ibiti and I have a Jesu Kristo vinawala mo na namun ni Vilaveti vinawala mo na namun ni Bosa na kalo oh na kalo rabaka iyo turang ni rakila ni relesike sa lesyo na salatani era sa lesyo nga na baka binibinaka na namun ni vakathengu menon ribota-bota na namun ni vakathengu na kalo usibita na veikakya na nga kilirawa Vinabagalebu, yalo tambu nikalo. Vinabagalebu na kalo na namun ilumuti yung gusto mo ni Becky Mami. Pakalo nga taka na ng bulan, na mata bubale. Na venga rabi. Vinabagalebu sara na kalo na namun ni Bosa. Hallelujah. 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 Vinabagalebu na soni maso. Vinabagalebu na sa tabo ay nanganganda na tatano na kalo ay day. Sa yado ng bulan, sa yado na visiriki. Vinabagalebu na sige ni venga rabi day. Hallelujah. Maka do talaga kemo tema. Sera tala do mo bosa ni baka binibinak.
Haleluya. Labeta mi ko na bosi ni paka binibinaka. Na singa ni turangan dai men no muningana dedere. Men no muningana langi-langi. Men no muningana roroko. Men no muningana dokai. Binaka mo na tamango, na tinongo, na torobo na manaloko. Suko matike kimai mina no muni vakatego. Yala tabu ni kalo ni liu teki kimai mi marre kimai mi. Verna fondo mai, verna tombale mai na kalo mera sa marro ile style turanga. Oh, binaka pakalevo na singa ni vingara ni singa ni turanga dai. Kim nang garau na turanga me no muni na roko. Me no muni na dokai, me no muni na langi-langi, me no muni na davere, sangat talenta na yata. And I have ngai Jesu Kristo. Ni mami soro na ibang bulan din ay dua-dua. Paso sa utang mandangan nakalo. Hallelujah. 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 Lulu libu ko ito guys samo. Kurut ang nalingana. Hallelujah. Binako ko libu ng olimay. Bikimuningan na next gen. Nung niluto na kayo na lima na kaloko. Sa sugubikin na nandaloto. Muni kalungat ang gangga. Wa kalungat ang ikimunin na turangan. Nasingan ni turangan.